Okuna tuduke baba tereire atereire kabula atereire musoge tereire atereire ali mwala mula tereire tuduke baba tereire ali muntebe ye uyo baba uyo ali kwikonero uyo seife uyo ali muntebe ye uyo baba uyo ali kwikonero uyo seife uyo ali muntebe sasa kabanange mwebala okusaba musala daife mwaba kya mugaso twasabanga omusana n'obwire okukya nga tusabira obusoga okwira awalala anti ebyobuwangwa byali biri kusaanawo aye katonda yamala yakkiriza busoga yatereera tuli oti nsente twisa kirala twatereera kuti abasoga nsente twisa kirala twayira walala bwe tubona baba nga tumwaniriza ise bantu gabula na lyobeyi kobaini lya mpiki toli lya kalanga kalera baana atafumbisa mperere baba lwayanika amati kikatona oyo ikunganya n'ababise baba ali kutonya amazigani mutonya musayi nzowa mutesi era tugoberera eno nediriwa mubakulu baife Buganda sebo baba kyabazingagana oyogere ku bali abantu bano era nikwenda okwebaza mukulu wange baba wanaava wano nga amaze okola ebibye aida abaakwe wange nenza okulopera naikiriza okwedda okunkyalira ku maka gange nze ninzaani baba webale kumva bukulu buno nze nakukyaza akatukiro wa bukulu ai baba omuneranga irala banange musembeze wale obudoko oli bwenyu abali kola wano abamawulire omulina recorders musembeze wale kuba kyabazinga takangula kuidoboozi mwena n'amawulire mugaigule gabenda baba kyabazinga kuvugira kukyose Uganda ni Uganda katuukibwa Dr. Joseph Valansekere katuukiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga ba ministers ab'endawulo mbitibwa byemu okuva e Buganda baniriza ba ministers oluyi luno okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga na buli muntu mu kitiibwa kye sangaire okuva bonna olunaku olwaleero lwa byafaayo ino mu Busoga kubanga tukyaziiza Katuukiro wa Buganda obutongole nga idye okuwayamu ku niife tubalina ebiduubo bingi bye tuva okuteesaako mu mitingi etubairemu era nga bibaire byankulaakulana wakati wa Buganda ne Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Ntwala omukisa guno okwebaza Katikkiro wa Buganda ne ttiimu yonna yonna olw'emirimu egy'endawulo gye bakoleera Obuganda ne Uganda okutwaliza awalala. Nayongera okubeebaza okuba nti omukwano guli wagati wa Busoga ne Buganda bagongeiremu amaani gubairewo era tugire nga tugongeramu amaani nga badaada baife kuveera neira tebagire nga baba ekitole era tweyamye nti twidda kwongeramu amaani tukole programs ed'endawulo tugemaganire walala tusobole
making sure nti Kingdom Ziddo mbiriri engeri tulina ebizibu ebifaanana awalala tusobole okubigamaganira walala, tuyambe abantu baife, tubaweereze era twongeze eningiza mu maka n'okubeegeresa ebyobuwangwa n'ebyenono. Mbeebaza mu butongole olw'obuwagizi n'amaanyi ge baataamu mu mbaga ya mwenemu omwaka oguweire. Twalina bawalala kuva ku ntandikwa tibaatusuulirira era n'okutuusa olwaleero tukaalina bawalala. Nongera okwebazaako enswiso Kabaka wa Buganda olw'omukwano oguli wagati we n'obusoga ninze, kubanga ebiseera ebisinga agiire ngampa amagezi engeri yali nti abaire emyaka mingi okunsingako, kwegamba oluganda olutulimu lwabanga lwa waigulu era nga tutambuza tutya emirimu, era twongera okusaba Kibumba ow'enkabi amwongere amaanyi, amwongere enkabi yeene era asobole okuba nti akulembera Buganda nga buli walala ate nga bukalamu. Ng'amaliriza mbendeza emikolo emirungi gye mwidyeko ene waife Busoga era twena twidda kugyetabamu n'ensonga eddi ndi mwogerekedde omupiira tidda kusobola ajja mu details kwa mu byogereko, twidda kubituukiriza kubanga tuli kitole. Mwebale kwidda tubonaku era tubendeza kutambula obukala mu Busoga muno era nga bwe mugiddi nti it is one of the tourism hubs, mulambuleku n'ebitundu ebindi ebyobulambuzi, mwongere okutegeera Busoga mwefaanana. Busoga okuyisanya n'amaanyi. Embassy, I didn't.
Don. Shada okubye mushadi sho mukoze kumpe buzum yum ayo kongera ngona kola sana uri ya story kumalira kate bana Ompulira iwe fala ndi abagira ana kubira mu lubiri ompulirawo testing 1 microphone 1 2 and Okuna tuduke baba tereire atereire kabula tereire atereire usoge tereire atereire ali mwala mula tereire tuduke baba tereire ali muntebeye uyo baba uyo ali pikonero uyo shekwe uyo ali muntebeye uyo baba uyo ali pikonero uyo shekwe uyo ali muntebeye Nasoka banange mwebala okusaba musala daife mwava kya mugaso twasaba ngo omusana n'obwire okukya nga tusabira obusogo okuyira awalala anti ebyobuwangwa byali biri kusaanawo aye Katonda yamala yekkiriza
Busoga yaterera tuli otinsente twisa kirala waterera utyabasoga nsente twisa kirala twaira walala bwe tubona baba nga tumwaniriza ise bantu gabula na lyope kobaini lya mpiki toli lya kalanga kalera baana atafumbisa mperere baba lwayanika amati gatona kungania n'ababise baba ali kutonya amazigani mutonya musayi nzowa mutesi akamwenu ka baba na kampaire nseko kumatama niwe mbatinize nimbone ekifana nikyenterera era butinterere ndiye baba mumpe mpanda neifumo nine wano kumuti ndikulinda oyanagema kulata waife nakumwamira eifumo ebyenda bimweyuwe mutyabula empuli obweni bubwikuke